Problem rudara u Hanbiloj prema njihovim riječima bio je taj što bez obzira na iskopnu normu nisu imali fiksni koeficijent. Zadovoljni današnjim sastankom prekinuli su štrajk, a rudari koji su trebali sići u jamu u drugoj smjeni zbog štrajka su dobili slobodan dan. Postigli smo dogovor sa direktorom i sa sindikatom. Znači, ako ovo da mislim da treba ići nabolje, postigli smo kompromis, mislim da bi trebalo ići ka bolje. Ova uprava ne može odgovoriti na pitanje što se luta pojam jer bušenje nikad nije urađeno. Znači, planirano u narednoj godini. Svi rudnici imaju neka široka čela. Ovaj rudnik, primitivan način kopanja je i dan danas. Znači, trebaju mašine koje će rješavati prostorije u rudniku. Štrajk je nastao zbog nezadovoljstva smanjenjem koeficijenta plaće sa 2,60 na 2,40. Nakon današnjeg sastanka usaglašeno je da koeficijent za novembar ostaje 2,40, ali da će za dan rudara biti isplaćeno 50 maraka više na tradicionalnu nagradu od 250 maraka. Do obustava uopće nije bilo nikakvog razloga da dođe. Gledajući ove zahtjeve koje sam dobio kroz razgovore sa rudarima, iz ovoga se vidi da tu nema nekih posebnih razloga i ovi zahtjevi, ja sam rekao, bez ikvih problema, ja to kao direktor podržavam, prihvaćam i mi radimo na rješavanju ovih problema. Rekao sam, za godinu dana se nema onoga ko može riješiti probleme koji se gomilali 20 godina. Iz uprave rudnika ranije su navodili da je odluka o smanjenju koeficijenta neminovna zbog dugovanja rudnika, koja se procjenjuju na 30 miliona maraka. Kako su naveli, ova 24-satna obustava rada koštaće rudnik oko 40.000 maraka.